Туугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, мал чарба көрөрмандары. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24 август 2025 жыл. Чүй облусу Токмок шаары, Токмок мал базарын көргөзүп беребиз. Каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Анда эмесе кеттик достор. Реклама үчүн номерлерибиз 077 388 350. Мына. А мунусунчу? 15 kaldı. Bunu 15 kalıptır. Toqtu kene? 15 bunu 13 kalıptır. Qozu. Rahmat bayki. Yaxşı. Mana. Alıngan bağlardı görüp koyaraylı. Qanchadan aldınız? Tamam, 8,5. 8,5'da? Qo'chqorlar bu? Donqa var o. Ova. Maşallah. Mana ki 8,5'dan realni alındı. Buyursun bayki mana. 8,5'dan alındı deydi. Tişleriçi? 4 tişler 20'dan alınıptır bayke. Buyursun. Mına 3 başta 20'dan aldığında alıp ketip otat bayke. Uşunday koylardan 20 baş var. Satılat he? Aların bağları qanday bolup kalat? 20'dan. 20'dan satılat eken. Nomerinizi kaldırıp koyunuz. 702 072 00 21 31. 00 21 31. Mına baykeme çalsanızlar болады. Үйde var deydi dağı. Mı? Ya. Qanchadan aldыңыздар? 10'dan. 10'dan? 10'dan. Buyursun. Urgaç erkek? Urgaç. Bir urgaç buna. Ya cimin emetip kaldı bunu. 10'dan alıptır 5 baş eken. Buyursun. 50 minge 10 min sonundan alınıptır. Buna ki 55 yarım dediniz mi? 55 min eken buna. 2 yarım yaş. Bu kozlarçı? 16'dan bolşu. 16'dan erkekler mi? Şu erkek biri urgaç. Şu erkek biri urgaç. 16'dan maşinadan çürbe baykem satıp attırdı he? Naki dostlar. Qo'chqor yaxshi ekan da. Yerga tushsa ko'rmamiş. Yo'q, Donqa bar degan kanal. Qana? Anda emese için көргөзүп bereyli dostlar. Ko'p surab atat, qo'ylarni için көргөзүp qo'y deb. Mana Qo'chqordan ko'raylik başlap. Bayke assalomu alaykum. Qancha bu qo'chqor bu? Bahası qancha? 60 he? 60 ga bolat, 70 suralып atat. Quyruqlarını görürsün. Razres bir neçeyin eken he? Qaysi bunday liniyası var mı? Yaxşı eken. 60 ga beriledi. Nomer qaltırabız mı online? Ya. Akırın. Mana жылқы semirse жылқы oynaydı da. Avaylaş gerek bazarda. Nomer qaltırasız mı? Telefon. Telefon. He. 0501 051 51 52. Yaxşı, mana. Qo'zg'ochqor ekan. Uruqtiqa yaxshi, he? Jaraydi. Cho'ng. Suyuktu. Ko'rinib turadi o'sha, he. Mana buttari. Stiki qancha bu qo'zi? Qo'zi 14 lira. 14 surab atadi baykem. Bu qancha ekan? Qo'zlar. Bahası. Aldım. Ha, qanchadan? 13. 13'ten alınıptır. Yaxşı. Qana mo soda bolup atadi. Qanchadan bu? Qanchadan to'g'an? 18. 18 deyaptir. 16'dan beremin deydi. Buna qo'chqorni ko'raylik. Buna qo'chqor. Elder ushlarni qo'chqorni ko'rib atadi. Qanchadan ekan necha? Bas. 90 tişi qanday? 1,5 yaş he? 2 tiş buna. 90 surib atadi. Yaxshi ekan. Ko'ringizlar. Alasroqdan da ko'rsatib qo'ying. Qo'zlar qanchadan? 12'den mayga. 12'de zınk. Qanchadan berbeding? 11'den vermedim. 11'den berbeding be? Vereyim aşağı. Qayra veresin. Bular urgaç erkek? Aralaş. Aralaş. Mıqtı jigit ekensin. Qancha var baş? Qancha baş var? Daha maşinada al. Ha, maşinada da var bu. Gökende? Nomerin qaltırasın anda? Aldırayım mı? Online. Biroq jaş bala eken tuğanlar. Alan degende çalıp da görüңүздөр. Ayt nomerin. 079. Ha? 079. 0709 12. 12 68. 68 02. 02 deydi. Mana. Gördünüzдөр mü? Qo'chqor qanchadan aka? Mana qo'chqor. 160. 160 qo'y bu bular. Bahasını aytib qo'yinguz. Qaysi qo'y? Mana ne? Qo'zg'ochqor. Qo'zg'ochqor bahası qancha? 55'ten. 55'ten deydi. 6 aylık liniyası var. Ötken bazarda çıkan bu.
Bunda bir güzel içine girip. Buna semiz qancha ekan? Semizlar qancha tug'an? 24 bo'lchi? 22. Chiq semiz ekan ya. Mana 22. Yaxshi. Neyesi yo'q ekan. 3 bosh bor ekan. Nima qo'ylar qancha qo'ylar? 30 dan. Tishlarichi? 4 tish. Mana 30 dan 4 tish. Bular qaçqanmi yo qisir bo'ladi? Qisiri? Yaxshi. Okey. Ko'ryapti. Qanchadan ekan? Qanchadan ekan? Onu 18,5 ga 18,5 ga berasiz. Nolchi? Bu 14. 14 pul. Bu 17. 17 ga. Yaxshi. Uchoy bo'lsa chiqancha. Mana uchoni qanchaga berasiz deydi uchoni? Ha, dum. Söylesho'z deydi. Atkorimga kirishganga yaxshi ekan. Qarangizlar mana do'stlar. Ko'rinib turadi. Atkorimga kirish kerak bular. Bu yoqda bir bayka bor-ku, qo'chqorlarda torpoqda söylab kelyapti. Bayka assalomu alaykum. Bag'larni aytib qo'yasizmi? Ha, taqsir, bag'larni. 60 dan. Aha. 60 mingdan 100 minggacha ekan. Mana 3,5 mingga olib tur uloq. Bu 1 oylikmi, 2 oylikmi? Gusku ular. Ha, gusku. Ha, 3,5 ming. Buyursin bayka. 3,5 ming oldim deydi. Qo'chqor qancha ekan qo'chqor? Bayka? Qanday? 50? Mana qo'chqor. Tishi qanday tishi? 2 tishmi? Rısak? Rısak deydi. Rısak dedimi? Nomer qoldirasizmi? Karbonos. 0700 773 773 445. 445. Salsanglar bo'ladi. Mo'g'lar qanday bo'ldi ekan ba'lari? Ba'lari qanchadan mo'g'lar? To'xtalarmi? 21 dan. 21 dan deydi mana. Ular qanchadan ekan bahsi? Aldingizmi? Qanchadan alindi? 17,5. Buyursin. Mana ayda. 17,5 mingdan alınıbdır. Dostlar. Ular tishleri qanday bayga? Ya. Tishleri. Tishleri arg'anday. Arg'anda ya? Yoshlari, qartangi yo'qmi? Qartangi yo'q. Yo'q. Qartangi yo'q. Qozlar qanchadan? 12,500 dan beraman. Buni olmichi? 17 ming deydi. Qozlari? Qancha? Erkak burg'achi 12 dan. Buni qo'chqorlarni ko'rdingizlar, betonlar. Kimniki ekan bu? Bilmaysiz? Ular alınganmı, yo sotilabmi? Oho, suyishadi, qaranglar. O'ta cho'ng ekan qo'chqorlar. Mana bak. Mana ki. Qo'chqor sezon boshtaldi bir qo'chqorlarni ko'rsatib qo'yingchi terdi. Mana ki. Qana. O, bozum bo'lgan. Tug'an, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan qo'chqorlar? Qaysi? Buna o. 200 ming. 200 ming. Yoshi qancha? Go'tik aytmaysiz. 1,5 yosh ekan, ha? Mana. Voy, bu qancha bu? 1 million. 1 million? Qanday 1 million bu bayka? 1 million deydi qo'y. Mana qo'chqor. 1 million bozorda olamiz. 1 million? 1 million deydi. Qancha yosh? 3 yosh. 3 yosh? Mana ki qo'chqorlar o'sha yerda ekan. Telefon qaltirasizmi onlayn? Telefon bor. Aytingiz. 0550 0550 30 30 68 68 30. 30 ekan, qalandar. Mana qayoqda bo'ladi? Taqmoq. To'qmoq ekan. Do'stlar, mana qo'chqor izlagan bir tug'anlar ko'ringizlar. Mana qo'chqor, qancha bahsi? Ha? 650. Ha, bulsa sizniki. Boshida 650 ming deydi. Do'stlar. Mana. Oho, torpoqda ekan. Mana qozonchi? Qo'zi 5 oy qo'zi. Qancha bas? 70 ming. 70 ming, 5 oylik qozi 70 ming deydi. Janoq nomerlarga ayrilsangizlar bo'ladi. No, o'sha bo'log ekan biroq, bor-ku. Qana? Qo'chqorning tishi qancha ekan? Tishi yo'q ekan. Tishi yo'q ekan. Ishlabdir-da. Bahsi qancha ekan bahsi? Bahsini aytib qo'yasiz. 150 dan deydi. Mana yoqda qo'chqorlar bor ekan, qara o'tib keting. Qo'chqorlar qancha? Qo'chqorlar Ha, 58 dan. 58 dan? Ha. Ular tishlari qanday ekan? 2 tish. 2 tish, jang 2 tish ekan, 58 dan deydi. Mana. Ortidan da ko'rsatib qo'ying, do'stlar. Shug'anda To'qmoq mol bozori. Million pul.
миллион ой пикирлерди калтырыңыздар. Канчадан бу? 200? Мына накта башталыптыр да кочкор сезон. 200 дейт, миллион дейт. Мына кой канча экен, кой? Кой канча байке? 25. 25 экен. Көрүңүздөр. Достор. Козулар канча байке? Кайсыны айтып? Мына 2-3. 12ден? 12ден экен. 12ден дейт. Туганда караңыздар. Ашта жакпы? Мына да бар экен шарбалар. Канчадан экен баалар? Сеники эмеспи? Я, 28ден тиштери кандай байке? Жашы. Жашпы? Жаш экен, 28. Бул корода сизге карайбы? Жок экен. 28ден. Жаш. Бул жерде байкемде 9000ден 12000ге чейин бар экен. Козулар. Каяктыкы? Нарындык экен. Телефон калтырабызбы онлайн? Мындай эле ушул жерден сатабыз, а? Макул. Ушул жерден сатылат экен. Эчкилер бар экен, бир туугандар, эчки. Кандай? 7000ден 8000ге чейин экен. Эттүү эчкилер экен, достор, мына. Караңыздар. Эчки тарт деп кече сурады эле бир туугандар. Мо теке канча? Tekke var 5 tekke var abi. Ha bu Ну, tekke mi? Çok tekke 15. 15 Занинский экен, э? Занинский. Номер калтырып койсоңуз болот онлайн. Болот. Айтыңыз. 707 077 менен 46 06 98. 46 06 98. Семиз экен, бар го? Көрүңүздөр мынакей, чалып алсаңыздар болот. Шаарда болот, Баян Антоновкада. Бишкекте, Баян Антоновкада болот экен. Рахмат байке. Мынакей. Эчки теке дагы мыкты экен. Мо текени, охо, сүзөм дейди. Бага уруктук алсаңыздар болот. Ана. Мына, достор. Мына менин подписчиктериме өзүн көрсөтүп атат мына. Занинский экен. Достор, базар кайнап атат тугандар, бар го. Могу жерде койлор бар экен го. Байке, койлор канчадан болуп атат? 50.000ден 100.000ден тиштери кандай? Ha? 2 tişten 6 tiş keseyim. Altın tiş? Yok, 6 tiş dedi. 2 tiş 6 tiş. Altın emez. Жақсы екен койларыңыз. Номер калтырабызбы онлайн? Же мындай сатасызбы? Бул 100.000. Жашы кандай? Ушунун. 6 тиш 100.000. Линиясы барбы? Кайсы линия? Кулактарын көрүңүздөр. Я, бабаны иштейт мына. Маткалар экен да булар, э? Булар боосбу азыр? Коюлган, э? Жакшы кочкор коюлганбы? Жакшы кочкор коюлуптур мына. Туугандар, байке номериңизди айтып коюңуз. Алам дегендер болсо базардан. 0555 30 62 42, э? Ушу номерлерге кайрылсаңыздар болот. Иншалла. Манакей туугандар, 10.000ден майкем козуларды. Тырс алып тырсызды. Мо чоң дагы 10 болду бу. 13,5. 13,5? 16,5. 16,5 экөөсү экен. Калган мо майдалары 10дон сатылыптыр. Алыныптыр. Манакей. Жетелеп баратат жигиттер. Козу сезон башталган. Мына. Туугандар, андан кийин мына ушундай болгон кочкорлор дагы бар. Достор, карап көрүңүздөр. Жалпы саны 90 баш. Мынакей. Бардыгы 2 тиштен. Бүт семиз кочкорлор арашан. 4 линия, достор. 4 линиядан ээсинин номерин коюп койгом. Чалып байланышып алам деген бир туугандар болсо көрүңүздөр. Бул койлор Раздольныйдын жанында Рассвет деген айылда турат, достор, туугандар. Бишкектен 15 километр барып көрөм дегендерге. Номерлеrini чалып ээсинен биз бербеген маалыматты суразаңыздар. Доставкалары дагы уюштуруп берет, доставкаларын. Сүйлөшүңүздөр. Жалпы саны 90 баш, 2 тиш чоң, мынакей. Караңыздар. Булардын бааларын 50.000 сомдон 150.000 сомго чейин сурап жатат. Байкебиз, көрүңүздөр. Жакса чалып баасын сүйлөшүп келишип алсаңыздар болот. Ушундай болгон кочкорлор бардыгы 2 тиштер. Мынакей. Караңыздар. Жаксы алып, кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Туугандар, 4 линиядан бар экен. Сураңыздар. Мына ушундай болгон кочкорлор дагы сатууга чыккан, достор. Видеого лайк басканды унутпаңыздар.